Ja sam branilac jednog od 10 uhapšenih kojima je danas sudija za prethodni postupak odredio pritvor u trajanju do 30 dana. To znači da bi narod bolje razumeo do 30 dana, dakle, to može da bude 5 dana, može 10 dana, može 8 dana. Mi, advokati, ćemo uložiti žalbe, pisat ćemo predloge za puštanje, odnosno za ukidanje pritvora. Razlozi zbog čega je određen pritvor jeste zbog uznemirenja javnosti. Samo sekundu. Onda neka mene hapsi. Ljudima koji su ranije, samo malo, ljudima koji su ranije osuđivani, njima je još dodatni razlog da ne ponove krivično delo. Oni koji nisu, samo jedan razlog, dakle, zbog uznemirenja javnosti. Postoji jedna manjkavost koju sam ja i ostale kolege primijetili, a to je da u predlogu za određivanje pritvora od strane tužilaštva nije objašnjeno na koji način bi uznemirenje javnosti ometalo vođenje krivičnog postupka. Pa je neki moj, dakle, jedan subjektivan osjećaj u svemu tome da postoji dosta indicija da se radi o pritiscima da se odredi pritvor. Naravno. Pratit ćemo situaciju, žalit ćemo se, pisat ćemo podneske i to je ono što ja mogu u ovoj situaciji, u ovom trenutku sada kažem. Sudija koji vodi proces? Bojan Nikolić. Sudija je Bojan Nikolić. Sudija je Bojan Nikolić. Neće biti za 30 dana, će biti ovdje u Novom Pazaru. Da, u okružnom zatvoru na Pazaru. U Novom Pazaru.